nyuma y'imyaka 52 itegereje, nyuma y'imyaka irenga igice cy'ikinyejana isi izunguruka, amateka arashyize ariyanditse, abanyekongo n'isi yose bakaba bakomeje kwishimira intsinzi yatashye nyuma y'igihe kirekire cyane. Amakuru ari guca ibintu uyu munsi n'ibishashi by'ibyishimo byarenze imbibi, nuko ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gukatisha itike yo kwitabira igikombe cy'isi cya 2026 kigiye kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Ariko se kuki intsinzi ari amateka yihariye? Kuki abayobozi bakomeye mu Rwanda no mu nzego mpuzamahanga bazindutse bandika ubutumwa bukomeye kuri uyu munsi? Uyu munsi rero tukaba tutagiye kureba gusa iby'umupira w'amaguru, tugiye kureba uburyo siporo ishobora kuba ikiraro cy'ubumwe. N'impamvu intsinzi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanditse amateka mashya ku mugabane wa Afurika yose muri rusange. Gumana natwe rero guhera ku munota wa mbere kugeza kwa nyuma, kuko tugiye kureba imiterere y'uyu munezero n'ubutumwa bwihariye bw'abayobozi nka Olivier Nduhungirehe, Yolande Makoro umuvugizi wa guverinoma, ndetse na Louise Mushikiwabo. Kugira ngo twumve uremere bw'intsinzi tugomba gusubira inyuma mu mateka. Nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe yabigaragaje, iyi ntsinzi ifite ishingiro rikomeye ku nshuro ebyiri. Icya mbere ni uko uyu ari umuhigo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yesheje nyuma y'imyaka 52 itagera muri irushanwa rikomeye ku isi. Uretse kwibuka ko hashize imyaka irenga igice cy'ikinyejana, tugomba kwibuka ko uburyo bwa nyuma iki gihugu cyagaragaye mu gikombe cy'isi cyari mu mwaka w'1974, icyo gihe cyitwaga Zaire. Icyo gihe rwari urugamba rw'ibigwi by'ingabo z'ingwe cyangwa Leopard mu gihugu cy'Ubudage, West Germany. Kuva icyo gihe mu 1974 kugeza uyu munsi muri 2026 harimo icyuho kinini cyane cy'imyaka 52. Gusubirayo rero ntabwo ari ugutsinda umupira gusa, ahubwo nukuzuka kw'amateka yari yarasinziriye. Icya kabiri cyatuma iyi ntsinzi by'amateka nk'uko Nduhungirehe yabishimangiye, nuko Afurika igize amakipe 10 agaragara mu gikombe cy'isi. Ibi ni bishya, n'ubwa mbere mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi Afurika igize umubare munini gutya ibihugu bihagarariye nyine umugabane wa Afurika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yinjiye mu mateka y'igihugu cya 10 bishimangira ko umupira wa Afurika uri kuzamuka ku rwego rwo hejuru cyane. Muri iyi nkuru rero tukaba tugiye kugaragaza noneho ikintu cyagarutsweho cyane mu butumwa bwa Minisitiri Nduhungirehe, yavuze ati muri kano karere kacu nubwo hari ibibazo by'umutekano n'imibanire itoroshye, abanyarwanda benshi kuva kera bakunda amakipe ya Kongo. Iki ni igitekerezo gikomeye tugomba gusobanura mu buryo bwimbitse. Abanyarwanda benshi cyane cyane ababa mu burengerazuba bw'u Rwanda cyangwa abavutse muri kano karere bakuze bari mu mupira wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikipe ya Leopard ni ikipe bafitiye amarangamutima cyangwa bagira amarangamutima kuva mu bwana bwabo. Ibi bitwereka ko siporo ifite imbaraga zo kurenga politike n'ibibazo by'umutekano. Kwishimira intsinzi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku banyarwanda ntabwo ari ibintu bishya, ahubwo ni umuco n'isano bishingiye ku karere kamwe n'amateka basangiye. Nduhungirehe yifurije iyi kipe amahirwe masa mu gikombe cy'isi kigiye kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bishimangira ko intsinzi y'umuturanyi ari intsinzi y'akarere kose. Ibi bitanga ishusho y'icyizere ko siporo ishobora kuba umusemburo w'ubwumvikane n'amahoro, aho abantu bahuzwa n'umupira kuruta uko batandukanwa n'imipaka cyangwa amakimbirane. Twirengagije gato iby'imibare n'amanota, reka tugaruke ku magambo akomeye y'Yolande Makoro umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Mu butumwa bwe yakoresheje imvugo irimo ubuhanga n'ubwenge. Football is beautiful. Mu buryo busobanutse neza, umupira w'amaguru uba mwiza kuko uhuza abantu baturuka mu ntara zitandukanye, bavuga indimi zitandukanye kandi bafite amateka atandukanye, bose bakambara umwenda umwe. Iyi ntsinzi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ishusho y'uko igihugu kinini kandi gifite ibibazo binyuranye gishobora kwishyira hamwe kikarota inzozi zimwe. Yolande Makoro rero yashimangiye ko uyu mwuka w'ubumwe, spirit of unity, ari ikintu cy'agaciro kenshi cyane, bityo ko kitakagombye guhindurwamo urwango.
ibi ni inyigisho ikomeye cyane ku bafana n'abaturage b'ibihugu byombi. Intsinzi nk'iyi twabonye ikwiriye kuba umusemburo w'urukundo no kubaka ahazaza kuruta kuba intandaro y'urwango cyangwa amacakubiri. Gukoresha hashtag ya Fimbru mu butumwa bwe byerekanye ko azi neza umuco w'umupira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abafana bajyana n'iyo mvugo yo gukubita cyangwa gutsinda badasize na bake. Ibi bituma ubutumwa bwe bwinjira mu mitima y'abakunda siporo, berekana ko u Rwanda rwishimiye mu by'ukuri intsinzi y'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nitwashyira iherezo kuri iyi nkuru tudahindukiye ku rwego mpuzamahanga. Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa la francophonie, nawe yagaragaje ishema rikomeye. Mu butumwa bwe yagaragaje ko iyi ntsinzi atari iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, ahubwo ari ishema ry'umuryango wose w'ibihugu bya francophonie. Mushikiwabo yashimiye by'umwihariko amakipe ya Kongo na Haiti. Ibihugu byombi byari bimaze igihe kuva no kwangura igihe kirekire kuva mu 1974 bitagera mu gikombe cy'isi. Ibi bitwereka ko uyu mwaka wa 2026 ugiye ku mwaka w'impinduramatwara ku bihugu byari byaribagiranye. Yongeraho n'ikipe ya Cape Verde bamwe niko bayita, yatsindiye bwa mbere mu mateka yayo kuzajya muri irushanwa. Ibi bituma twibaza n'iki kiri guhinduka muri siporo yo muri Afurika n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. N'imbaraga n'impano by'urubyiruko rwa francophonie. Mushikiwabo abona intsinzi nk'imbaraga, inage n'impano talent by'urubyiruko rugomba gushyigikirwa. Kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarashoboye kugaruka muri irushanwa nyuma y'imyaka 52 n'ikimenyetso cy'uko nubwo haba ibibazo by'ubukungu cyangwa umutekano, impano zo mu muhanda no mu bibuga bya Afurika ntizigera zizima. Mu gusoza iyi nkuru yacu rero y'uyu munsi, biragaragara ko intsinzi ya Leopard ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarenze kuba umupira w'amaguru gusa, yabaye ikimenyetso cy'ubuvandimwe mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi kimenyetso cy'amateka mashya muri Afurika kandi banishema ku muryango mugari wa francophonie nk'uko abayobozi b'u Rwanda babigaragaje. Ubu ni igihe cyo kwishimira intsinzi, gushyigikira ubumwe n'ubwiyunge binyuze mu kintu dufite twese duhuriraho, urukundo rw'umupira w'amaguru. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye muri Amerika muri 2026 ntabwo izaba yikoreye ibendera ryayo gusa, ahubwo izaba yikoreye inzozi z'akarere kose kifuza kubona amahoro n'iterambere binyuze mu ntsinzi nk'iyi. Twifurije rero amahirwe masa ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Haiti, Cape Verde n'andi makipe yose ya Afurika azaserukira umugabane wacu. Ese wowe urabona uyu murego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uriho uzatuma igera kure muri Amerika? Ni ubuhe butumwa wumvise bugukoze ku mutima kurusha ubundi muri ubu butumwa bwa Nduhungirehe, Yolande Makuru cyangwa Louise Mushikiwabo? Igitekerezo cyawe aha hasi hagenewe gutanga ibitekerezo, ubundi unasangiza bagenzi bawe iyi nkuru. Niba ukunda amakuru nk'aya sesenguye neza, kana subscribe, like ndetse wibuke no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'inkuru zikurikira kuri channel yacu Pilot News TV. Murakoze cyane, twe tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza, tubonane mu yandi makuru.